ассалому алайкум дӯстони азиз, идома медиҳем ба ҳал кардани масъалаҳои олимпиадаи ҷумҳуриявӣ. Расидем ба масъалаи чорумаш ва чӣ тавре ки мебинед шарти онро ман дар рӯи экран гузоштам. Дар Арктика дар маркази яхбораи масоҳати сатҳи болояш 70 метри квадратӣ хирси сафеди массаш 700 килограмм истодааст. қисмати болоии ях ба андозаи 10 сантиметр аз об берун мебошад. қисмати боқимондаи ях дар дохили об аст. қисмати поёни ях ки дар дохили об аст то кадом чуқурӣ мавқеъ гирифтааст. ях дорем, яхпорае дорем ки дар болои он хирсе хобидааст. ҳаминтавр хирси сафед массаш 700 кг истодааст. яъне дар болои ях боз як массаи дигар зиёдатӣ дорем. як массаи хирси сафед массаш 700 кг. ягон м дорем ва ана ҳамин яхпора дар дохили об қарор дорад. яхпора дар дохили об қарор дорад ва акнун биёед барои яхпора шарти мувозинатро менависем. тамом. шарти мувозинатро менависем ва инчунин қайд мекунем ки дар инҷо масоҳати зери яхпора бо ягон эс ишора мекунем онро. дар умум баландии яхпораро бо аши калон ишора кунем. ҳозир 10 сантиметр аз об берун аст. яъне ана ҳамин қисми мо ана ҳамин қисмати мо 10 сантиметр мебошад. аш 10 сантиметр аз об берун аст ва мо бояд ёбем ки қисмати поёни ях ки дар дохили об аст то кадом чуқурӣ мавқеъ гирифтааст. яъне мо бояд ягон аши дигарро ёбем. ана ин ашро. инро биёед бо аши калон бо ягон аши ягон аши штрих ишора мекунем. бо ягон аши штрих ишора мекунем ва бояд қайд намуд ки аш ҷамъи аши штрих ин мешавад ана ҳамон баландии пурраи ях аши калон. ва акнун суммаи қувваҳои ба ях таъсиркунандаро мебинем. ё ин ки дар умум агар гӯем шарти мувозинати яхро менависем. ба ях чӣ қувва таъсир мекунад? аз ҷониби об, агар дар инҷо ман тасвир кунам, аз ҷониби об қувваи архимедие таъсир мекунад ки рост самташ ба боло равон аст. қувваи архимедӣ ки ин қувва танҳо ба қисми ғутидаи ях таъсир мекунаду халос. ба поён қувваи вазнинии худи ях, инро ягон эми калон ҷи мегӯем. инчунин қувваи вазнинии хирс аз боло ба поён таъсир мекунад, яъне ба ях низ он таъсир мекунад. инҷо ягон эми хурди ҷи. шарти мувозинати мо ин мешавад ки қувваи архимедӣ баробар аст ба эми хурди ҷи ҷамъи эми калони ҷи. яъне шарти мувозинати мо чунин мебошад. эми хурди ҷи ҷамъи эми калони ҷи. эми хурд ба мо маълум аст, вале бояд мо қувваи архимедиро нависем. яъне як бор дигар ман дар инҷо менависам. қувваи архимедӣ баробар аст ба эми хурди ҷи ҷамъи эми калони ҷи. биёед қувваи архимедиро қиматашро менависем. ба чӣ баробар аст? зичи об зарби ҳаҷми ғутидаи ях. ин мешавад ана ҳамон аши штрих зарби с. ҳаҷми ғутида ин мешавад ягон в штрих фарз кардем ва баландии қисми ғутидаи он аши штрих мебошад. биёед ман дар ҷо мерасем в штрих баробар аст ба с зарби аши штрих. ин ҳаҷми ғутида. в штрих j ё ин ки рой 0 s аши штрих j. қувваи вазнинии яхро метавонем нависем. m j баробар аст ба зичи ях зарби тамоми ҳаҷми ях, яъне
من میتوانم نویسم اش کلان اس جی، یا اینکه بیاید برای فهم‌آور شدن برای شما من می نویسم که تمام حجم یخ جی رو ضرب و این مسه می شود، این مسه کلان این می شود رو ضرب و رو یخ ضرب حجم یخ و ضرب جی میکنیم قوه وزنی می شود. اکنون همه اینها را برده در همین فرمولا میگذارم، هم این رو هم این رو. چی حاصل می شود از اینجا؟ از اینجا حاصل می شود که چی آب اس اش اشتریخ. بیاید اول چیکار میکنیم؟ در اینجا اول در جای و رو قید میکنیم که و چی برابر است؟ و تمام حجم یخ می باشد برابر است به مساحت یخ ضرب بلندی پوره یخ. بلندی پوره یخ این می شود اش خورد جمعی اش کلان که ما این رو در ان همین فرمولا بیاید این رو فرمولا یک میگوییم. پس اس ضرب اش برابری از فرمولا یک معلوم است که و ما این می شود که اس ضرب اش جمع اش اشتریخ. این بود برای و. اکنون این رو نیز آورده در اینجا میگذاریم. حاضر قوه ارخمیدی رو من نویسم. روی نو اس اش اشتریخ جی برابری مسه خیس معلوم است ام جی جمع در جای ام کلان من می نویسم که زیچی یخ ضرب حجم یخ انا حجم اون در اینجا من قید کردم الکی حجم یخ یعنی اس اش جمع اش اشتریخ جی. و از اینجا من باید تنها از انا همین معادله از همین یک معادله که نوشتیم من باید اش رو پیدا کنم یا اش اشتریخ رو. حاضر من باید اش اشتریخ رو بفکرم. بله من باید اش اشتریخ رو پیدا کنم. پس بیاید از این معادله اش اشتریخ رو پیدا میکنیم. اول معادله رو به جی تقسیم میکنیم، به اس نیز تقسیم به اس بیاید تقسیم نمیکنیم. یا اینکه ببینید بله بیاید معادله رو به جی اس زیچی یخ تقسیم میکنیم. پس حاصل میکنیم که روی نول اس اختصار می شود اش اشتریخ تقسیم روی یخ. روی نول اش اشتریخ تقسیم روی یخ اس و جی همون اختصار شد برابری در اینجا داریم ام باز جی همون اختصار می شود میموند روی یخ باز اس. بله اس در اینجا داریم البته چون که با جی اختصار شد رو و اس اختصار نمیشن جمعی در اینجا باشد روی یخ اس و جی اختصار میشوند. جمعی میموند اش جمع اش اشتریخ یعنی انا همون رو اس جی اختصار شد و ما باید از اینجا اش اشتریخ رو یابیم. در اینجا نیز نامعلوم داریم البته در دو جا است نامعلوم ما. پس اش اشتریخ رو به آن طرف میگذرونیم یا اینکه از هر دو طرف معادله همون از هر دو طرف طرح میکنیم اش اشتریخ رو. پس حاصل میکنیم میشود روی نو طرح روی یخ اش اشتریخ طرح اش اشتریخ برابری در اینجا حاصل میکنیم ام تقسیم روی یخ اس جمع اش اشتریخ طرح اشتریخ یعنی اشتریخ از این طرف اختصار می شود. ما از آن طرف طرح کردیم از این طرف هم طرح میکنیم اون اختصار می شود و از اینجا ممکن است که اش را از قوس براریم. اش اشتریخ زیچی آب تقسیم زیچی یخ طرح یک برابر است به ام تقسیم روی یخ اس جمع اش. از اینجا اش رو میابیم برابر می شود به بیایید کسرها رو همین طوری که هست همین طور نویسیم ام تقسیم روی یخ اس جمع اش قوسی که در طرف اش اشتریخ بود در اینجا اش اشتریخ با اون طرف رفته درجهش
منفی می شود. یعنی ما می توانیم اون رو در مخرج نویسیم از حسابی اون که کسی ما 4 زینگه می شد. برای همین من این طور می نویسم در درجه مینوس 1. اکنون بیایید قیمت های عددی رو می گذاریم. h اشتریخ برابر است به و در آخر جواب ما به 1 متر برابر می شود. یعنی قسمی در داخل آب قرار داشته یخ 1 متر بوده است. یعنی قفسی انا همون قسمی در داخل آب بوده 1 متر بوده است، یا اینکه قسم پایانی یخ از سطح آب 1 متر پایان بوده است. انا همین قسم پایانی یخ از سطح آب در مسافه 1 متر قرار داشته است. این بود مسئله 4. در درس های دیگر کوشش میکنیم که مسئله های دیگری المپیاد را نیز حل کنیم. تا درس های دیگر تنصیحات و خانه آباد باشید دوستان عزیز.